yawe oyine ko mwana kuberiro rushozi oyine umushija kuberiro rushozi oyine umukaza kuberiro rushozi aha muri mu boss abiro rushozi iwe giro tarahanga mbasa abakwanye wikitinka kibasa I am telling you nabibasa tine cyakubasa kumirema twahikomcheka kiti cy'obujurizi kandi obujurizi n'uburunje hamagara gitwe abikirize Yesu kutegeka amagara gitu kwa kuba no gamba hari Yesu ohuro no kwitiriza ohuro no kwama ohuro no mani hino ko kuba no ohuro hamire ahabo ko cyo kuba no gamba no kimanya ohoro kuba no gamba ho no mumanya arakutaya yireho nakutayira burizoba no ba no manya cyo riyo no gamba muntu atunga omunyeta muto ni mama she's a mother. Today is Mother's Day na nabaganire. And I said happy Mother's Day to all mothers. Ntwenda kubatabaza ikiro cyanyu umweni yija kutuhereza ubujurizi. Ubujurizi bwaye n'uburunje mnonga kandi shuwara hino okuburu kushenshera. Na mnongi watakikirize Yesu nujiro tinyowe ntegerize ki obutitiriza Yesu. Ahabo kuba Olivia akarabo mbintu bigomere yarabo mukinte cyamushekingira akagira ati no wona shinyowe kingi twazenta. Konka ko yahereze kwitiriza Yesu yamanya tubyona na basa yamanya tubyona na bikora ubwa hata inaka munya hamatama ubwa hata nagira tanagena ikom studios at TV West kujurizi na rya mukama wa Yesu Kristo. Mwana Olivia nakushemera. Nayo nakushemera asimo Yesu. Uriruta. Ndiriki. Mukamba asimo. Asimo Yesu. Nayibare Yesu wakoreza ki. Nembabazi. Nishabare abari kutureba obaramutseho kandi tugambira review ryo wanka hino za rwanka habazireba bo barahi. Mukama witasima bishemwe asima nasima rahanga hakuba umwanya ugu habukuba ahabwanje nembabazi arahanga simwe kireya unashanga na mjenzi wawe ahabwa program age nyowe nibanyita Olivia namara ikanisa St John Nurgas Church of Uganda kandi yino mshija nabana babiri bitisa kanjuna kama naye bati uwite n'ikirvura nuhuru kuzarwa umshija urukunzara ninga tata kinzara akatwarwa nsigize ho mukikuru wenga konka na uri msemera ranga mwana mukikuru rwamwetoha kandi ntwenda kumanya na n'urugendo rwawe rukatambira rutarukwega mukama wita simwe mukikuru wanje bamwita Jovia mpaka kandi kindi kusima rahanga n'umurokore amen rahanga akicariza rahanga nyowe nkaza kuzarwa nashanga mukikuru ogu arukutwegesa edini nuwatwegisa kushaba nuwatwegisa kugamba nuwatwegisa buri kimwe cyona mutinka kubeha ngo dedu wanje nkaba ndeba na yatitamushaba konka nicyo ndikugambira abakazi bajyango yegese umwana umuhanda nyintsya tarugurugamo mukama wita simu witoko bukaba bitorobi mugusi wanje akaba nanywa marwa kandi umukikuru wanje we bambe akataganya akaba na trying hard mutubeho tushome nito tugire kitwaba haza akaba natugambira ati umugusi wanje atakanye ho mwishomiro ncuru mutonto ncuru kuryenda ati yanzira ngushitamo atabwo akaba narene nkundo kushoma mazarwa mu ry'abana banga Olivia kazara tuyabana 12 okay umwe yatwarwa ndi umwana w'ikumi okay kunkara hanga kankundo muri ibe byona nkaba ntakumangutsa kushoma ninga shininza kushoma nyonkanye konka habwe imbabazi mazima nanye ndya bachelors ndiyamuhagwa mheru nangwa tomorrow ni nsigize kigizo cyumwe icyo kuhendera science in accounting and finance Bishop Stewart uko wito tukabatine ntasiryaho mazima bukaba bitoroshye mukikuru wanje akaba ateko mukatare akaba aguza muhogo akaba akora nkebyo kunkabwe imbabazi mazima nindeba ngo atshembukize amen kubashiraho abatwatana so kugira tukaba turi abana bingi umugurusi wanje yatwaraho bamwe na n'umukikuru wanje yatwaraho abandi bacumesa mpora ukusitaga magingo tukatambuza ibigiri tukabure cyo kurya konka habwe imbabazi abishemwe ahabwe imbabazi
bakashomesa diploma azum kushomoko narwara umunda twakebeza umunda habure cyargamu nkaba ntashitama kumara 30 minutes nkaba nimpurwa to the extent nkaba ntashitama nkaba ntabiyama kanta hanindira the extent kugira ngo nkaba nintambuza amaju nkaba ninkuriza amaju egi ni extent yo rive ye yahikaho ndio musini ya 2 nubwo ntandika kurwara kunabe nahiko musini ya 6 aho utagira sente imarwaro tukatagaza amaga amace konka stari chamani nguma ni nshasha atinchibugamba mmene mukikuru wanje akora gukurira konka arahanga ngirireje angirireje kwiho kwikiriza Yesu okushira ko kwisha kwa hindira kuhendera mazima no kushaba ni inkumbazi tukugira ngo ni inkumbazi kureka no mbazi okushaba no kusiba n'ikintu it's a weapon eyirahanga yatwasize eyo buri muntu wene yakubasa kugira ata kweshisaho because abukuba irware rya murago nimbasa butarubasa ukuza India nimbasa butakubasa kunku kushaba buri muntu wena nagira ata nakubasa abukuba ranga kanjere mbabazi kwezi abukuba kunkwishuka je aro sister wanje umukura kandeba engere inabe ninshasha twonkora ivi atujya ngo nyine ndatajunzire atende kajunda kare atiwo torazari I was like 15 for 17 years atorazare atabuku atukukushasha atendeje junzire konka habwe mbabazi kunkurira hanga mpira berere nyonka atakuchibasa kuchimanya ngo nimbasa kuzara konka habwe mbabazi karebo kubanza nawe yije kunabendya na ecoro ndije mbone nyino kwikiza n'abandi njya gukora kinje kamubita sima ranga kanda byo mukushoma twine sente twena ngushome ndere hanga mpora yatshembuzi ya bitoro biriye byaroni konka ranga n'umutunji w'embabazi twine degree 3 omuka twine diploma 4 omuka abandi tubaratungire mu gishago kwikaho hare konka ranga tugiririje nangwa ahabwe kayito ni mpuranyi no kusimaranga kweli ni simaranga hati ntutwinenjo ni tutwine motoka onezeyo tembabazi mazuma ahibari ni simaranga ahabwe kayito tukatine shiturkireya tukabara konka ntutwinenjo ni uwisha ntukuraza mazuma ibintu bibonire okugenda kushoma kwanje nagumizamu nashoma diploma ari mu business Makerere University Business School arguraha nashoma yo ka course ka diploma ka business administration nahirwa natunga umurimo naheza ntokushoma natunga umurimo nakora kamba mpe mtwari 15 nakora kagunduru chemamba ukuko Lyantonde district so nakora mbona haguma mpija za kapa ndeza kapa zikushanga umujisho kapa ziri nko muntu nyonka bashoberwa kapa zikaziri nkabantu konka ntakacetegerize ngoma nishaba jijabwire ki mbani yaho ndeba kapa yije yasankaho umushonda hati njibinga n'abandi bagireba konka nkabanta kitaho umutuma so konka kapezo tindi kumenya cyabeshizero zikazi bazir different erizo hije hatija nkikumi nyencha kare ureba ziri yarugirwa abandi naho haronka 5 ziyo ziringuriza mbonye uti nabicinga nakora ameza gaba mukaga gaba mushanjo mbaryantunde umushege cyo kwita chemamba konka kapezo kunarigireyo beto ntakarigireyo nahita boss wanje ntija balancing
ndijambo mukwawe abakagende hika December ndikwenda kuzowita kuriya Christmas ati mbene stani yimka sente zabura nshwatsa nkaba ninkora money lending nkaba ni mobile money kandi nkaba ndi mbene akaba ine ubuntu bwinji bunabe ninkora nabwo nkagwa sente so hati kunabe mbika sente miliyoni 10 shanga ho miliyoni 5 star tini watahamu habuko bujurizi nyani nyene kubhereza naranga wanje no kubona bimenya hati kunabe ngambira abantu konka nantireho miliyoni 10 nashanga 5 ngo Olivia nobi maybe wale tumujo wajirota yes to ngo bishitwa hati umuntu kuri ngo wale abantu basitwara ngo n'abanywani abuko basa gukora ki kwiba sente amazima omwizina ryahanga nkabantinde banywani bo kugira ngo nyemanyize bashikina no mucishinya yinkubika ki sente konka sente zawura kapazi gomanizija kapazo maninzire baziri nkamutugwenju ziri tobifa timfa wabwa bwatanye kukamshangu tubinkwise konka obishemwe so kwazire konka hanga burizo kunabe balancing ashanga sente ezo staka nangwa atinyowe nijana hanuka nambarira atanaremo namhereze na recovering'aho zinabasize namjante neza kushashura sente zawe paka zwireyo abuko bani nyezigwireho konka hanga no mutunji wembabazi yanje ati nazi kusasara ati nazi kusasara Olivia ninchima ngo butana mushuma uburi umwana murunzi mbwe nezo mazima nazi kusasara umuhanda wagukwata wargaryantonde nargaryantonde ntine 10 nkargaryantonde abukuba kandeta yanyayo aho kugira ngo nkabandi umwana kumka yandeta yampisa yantonde mbuni yampereze mitwari 10 atujitwara mami wawe girigikiri kikuru kunkanya ati ninza kongera ninza kuhasha to this time unko mutumo gwanje nkayantingarkayo ndeni nije nashabarhanga azaninkira kufirishipingira kamukuzi cyacu Uganda so nkabanza kamukuzi nsiba nyine ho banywani banje banyita Olivia kuna abatebize tubabyenga mu Scovia mu Juliet tuzomukanso mutararamu tushabarahanga banamwe mwentare kintu kirunyi ko kushaba atari mukuferwa arahanga no mutunji wembabazi hanga nakomore kuri ngo tubukubasika ati nje mbona karumo mbaheta kabani nkora kakashia limousine el combined with hotel bar and lodges so bampatisha hand lodge and restaurant natachirarahanga ntarahanga kushabira umurumo kunka kandi uguka kutaguza kumpisa kitinisi hakutaguza kuhisa kitinisi umwana wawe waye nagabura amarwa nkabanga fundura mun gatka garenga hado umuntu unani ngabura ndeba atkonkora kwasira marwe we ninga yo no sisera sente so hanganje mbabazo ko yanyayo natambura nangwa hanganje mbabazi nabona ugundo murumo naba sales manager urukunu yambara mbarra ebukapa twabisigaria ntonde mbone kunabe ninkakora karumwako nawo boss nareyenda kubuzabuza hati kabatwineho western manager then twinona nabahinda be but supplying umche bakamabago nyonka bandi sales wa field so atogo wa western ije yakora some store Kampala so kuyaba umhindi kuyaba tsinika like 1000 bags of nanka of rice ugu manager wa western antera tijira ngo receiving 500 ati ujangwa receiving 1000 of which nyona receiving 500 bags so twaguma tukora cyo gunkana rengo cyo kintu cyo bwarahanga isha yona niza kugira nta nabarga mwana kinanye ndakushikiraho nije nakora mobile money yanje aho high street natandika kweyigenti kandi jahamura umugwa babantu nyekoze select tandetele kizubu mwene stani yakapa yimuka yagarka kunabimbika sente mbara singa kasente kanje kasente ndiye katashitiri ate niwe boss naba boss go kasente jesta zubura zargoza aho nagarka arsuru
tumanya kapa nizija ezo kaba nkanta nyinshi kumanya kapa shahidi nkanta kuzireba kunka nkazireba buriya zangu mu mutwe so kuna herze umbiro ubuntu nabonira umushije okay hoteli murumu tine murumu just ndikuyija ha mobile man kugaka sente katari hundi kushabasha bemurumu ndakagubondeje mani yandeta yanto mu business umujije okay nakora business yajya tkanza heru nzugoronda kikumi ubundi kayongera mu business nkabandi kiri kuzara umwana wacu ukubanza mbwene sente zikabura kiriya ecyaburiye sente zabura umushira tindikate sente nyongero mu business kiba yatagata hati nshanju zubura aza mumbaye mane naguma nayo so zikahakabura kanshanju ata miliyoni 3 hasigaraho ibirisha ashatu hati zakendera narundi cyo gukora cyambura narundi kunakabasa kumugamba nawe yatatishubwo mukazi kayina kasarani yaba myayi atkari umyayi tiyaza kuzitwara wabo nterabo witumbaguza sente bampam omwe sister wanya mu Florence Jean Perse mitwara 5 nayongera mu bwashirike nazongeramo business ya shanka yatebekana sente zikaba zigenda erizo kwa hagenda 10 nzega impagenda 3 erizo kwa kuna habura cyagenda mbone nkarana nahura nahwayo akamara mezi umwenda ndiyo muri yeki ko kandi kutakira rahanga cyo nugambira mwese je mukama umukwesiga mukama atari mukufera rahanga nakomorora habo kubanka ba nkabangambira mawe abaroki ya minarundo cyo kungambira kibura ngambira abahereza bangira ngushaba mbwene ushanga ngo kintu ni watsigara muwenka oyino kucurwana nkiwe narahanga wawo so nkabanta kitina kugira ngo manyanti nisha mukaga gucura nkabantambura nishaba ndina nintakira ndarahanga wanje no kimanya yo tinga kwata gasente ngo nustomara tinka skwata ngo stomp shamba doka skwata ngo ngere kinazikora tinka stora ga umfumo rahanga sente zanje stora jera nintakira rahanga konko mshira nyanga kumugambira ahabwo bankabani manyango ati nkandunda muntandikire nkahi umshira yenakora ayana tsindika sente ngo bundi tikabaje iwe yona sente nzubura from nowhere akabambuza ati kunka sente nzubura mwe n'umuntu nakutebesaho kwena ngo mucara hamwe obori reverend nicyo ndikugambira wishemwe reka kwesiga umuntu na Bible ni ikigambo kwesiga umuntu acenwe ahabo kuba maze mwana w'umuntu cyukwenda umwisije nabatwera konkiwe niwe no kushaba okiya hori yibare ebyakutuyibweho ningashi staneri yakutunkireho so mukama yakushururira mukama yanjeje mbabazi nazo mukusiba no kushaba nasiba nishanka siba drive ushatu kubera yahereze nka week sisi brother wanje yije yampereze streka cyo umukuruga ashatu ni 12 musoko wari kushitisa cya mukama mbone kabanta hizina ryanje injira nitongera mukama nambweno nshomera ukati okuruga ashatu ni 12 bine Kurugashatu nishato gwikumnebiri ndisa yagambira mukamati reba nogiroti twara bantaba kunkatu wamanyisa uburantume nawe kandi ukagiroti ninkumanya izina kandi ongerere mbabazi omisho ganje amina mwene kabanje ndanyishonge cyeshongoreki ngambara rahanga ndongerere mbabazi nankugumuzamo umushura ya mukama yagira ati ubwigumi na mwenda mukama yagira ati ninyija kurabya uburungi bwanjye bona umisho gawe ndangize izina ryanjye Yehova umisho gawe mbwene rahanga nkabanya tikunga kawaje no kurabya uburungi bwawe bona umisho ganje mukame iki niki gambiro unabengambira ati mbwene na n'umuntu ubuntu nkaiza kukiprovinga ngo umuntu nagama ari umuntu kweli
imaba kwesiga abantu bazo kunshabira pastor nankansha iwe nkiwe waheza kwikiriza ukatakira Ruhanga ukashaba umarire kata kitute n'cyumu nambwe nto kugira ngo nemenyeto yonka nzigenda abantu bona abo kuba ari okushanga ngo umuntu nashaba kunka mbwena ine y'ikindi kintu okugura kumwe kutire omushambani okunda kutira omukanisa atirahanga tandikire nkahi oyino mwirimo umutima gwawe ushanga umuntu nuwari kubuje njiri kunka n'umushambani nuwa kubuje njiri ari kugambura abana nabuje njiri ayinituma ndituma yorohereza abana rehereza abantu kiriya ko kutunga umusheja atikanye ona atakamtunje twaturi ba friends atinduka ba enemies omoyo ngumane ngushekera aha kunkumumunda mpuranye nituma rinzi ya stani ni bibiri stani of course ni kubane kweta mukevi mwene mukama yakushurura kuri muri brother yanshurura umushoro ngubwo cyona kabangu marayo ku rugabo 12 Nshoma mpisiyaho nasti ubwikomina mwenda natakira Ruhanga no ukajya ngo numanyo mwizina Ruhanga wanyengeje mbabazi nasiba naza kamukuzi nazo mbisibo azanye ubunindara ha cyacu vigenda rgezi niyo kanisa yanje so nkabashumaho nzamunyenka ntakira Ruhanga abishimo mutakira Ruhanga abishimo watakira Ruhanga yareba umutuma manyeto no to akugamba cyagati y'abantu konka Ruhanga umutima gwitu gutajwireje gutine gutari umwere mazima ndabantu kora busha konka watakira Ruhanga ohira umutuma ukatakira mukama atari yari side ndije ina nagambireho yebinda abantu binebyo bingi niyo yakuba ushangari ryizine rya Reverend konka Reverend ureba kategori yarumu ecinchima insangu nokujunwa abantu muri katujumwe tumarire wajunwe wamarira Ruhanga nako eco cyona kakitwara sente zanje ninzibika nshanga na hata mobile money nangu umuntu nisha kwanje nyine ho business nisha umuntu mukora mobile money konkatinka represent nizigaka kubura konka habwimba basi amina Yesu nisima Yesu mazima nkiro muri byona yankomororere heze njegere nkabanyebuza ndkonka nkashishati nicyo nabembuza mukama ndkonka nsisireke ndukureba unakanengeza kugendera umuhanda unakanengezaho mukama nicyo kinduho ikikuretere ibe byona byaba mwe ntare kintu cyubi kireya kuba kwamba kuhereza umushahara gwawe ukashanga nakamuntu kutaro ahabo kuba inyushika ngumherezo umwe kamukuza kabana ashabira yagira ati ninchene gistane kurya sentasu kandi ko namazimanya kandi n'ikindi mugambire konkanka abantu abaka sento bana mtu warabiri muni mbali yawushanga nk'ikumene ati nyibuze zindi zadora konka kandi ntina hata kandi atinje no kutina abanywana banje kubagambira abo kuba nkabani imanyangu nabaza kunshikira because abo kuba n'umuntu mukama witu nayebare kandi nayebare Yesu watwirije stani ahabo kwikiriza mwene ndwenda message yo kuhereza na munonga ba mama bato abari mu age yawe abatakikiriza Yesu kutegeka amagara gabo mazima ba mama erizoba nizoba ryitu nizoba runzi kandi nsima abo kutahizobiryo abakazo gwira akaba batamanya kunkushanga nitwe ba mama tuyinizoba Ruhanga simwe ahabwecho ba mama advice nkibasa kabahereza especially eminyeto ningashi aba tundira amaka kunka bakiri bato mwegesa abana imhanda mutwara abana kanisa mubegese kushaba umwana yaba namanya kushaba nawe nubu yakwetorora ta nagarika hendera umchachi kigambo jangu muri kumwana umuhanda nyenza kwa kuratarugurugamo mwegese mucye kugambura ati ko kunakushangura umunywani wanje kandi umwana uriya umwana wanje nakimangura best friend wanje hatu kandi ukashanga niyo ningambura n'umwana arahurire akamaka kurara kumatikire ye nayanga mami kandi ufuice shanya nyina niwe yabaye neshobe ikintu cyo ni kibi deka ba mama tumanyiza abana muhanda deka tushabira makagitu
agama kandi getagwa okushabira nambwe ninsima omushaija wanje kandi nimusima mazima aho kuba ninsima Ruhanga n'uwa mumpira aho kuba takanzibiraga kushaba ikintu cyo kushaba nacha respect indeed nimuteganisa mujanti nyendo ntware kamukuzi ningashi nyendo ntwara hana nimpurumo yanje nanda kurara umucaci nagirata nashero Ruhanga taku nashoza pikiye antwara ubana shayitani ubana shamukaga mazama tinka huraga na yetengetse mu kintu eco ati umuzire kwa kuba itwe nk'abazire atkamba hereze heti turi like a weapon turi enyumyo yeka ba mama hati ndi twino kushabira abashije bitu yari umarwa ureranga naguma nagamuyeho mpora step by step ndene yari ebindi ubushambani naho Ruhanga nabutwara kandi manyangu mazama nabutwara ahubwo batwire binzi ebiturebere hono ndero ebintu byo bukorema ekikuru mugumamaramwa ba mama kinko nakabahabare kindi ecyo kubanza mutwara abana mucaci mabege so kushaba mbege so kushoma Bible ecya kabiri ba mama tugumamuramo bagira abantu bazira kugira ngo utari umukazi wizire kushenya mwe no kwija rya tension yo kushenya ikaye konka ahabusungu nanuko nanka kwabashija bitu hatu umuntu reacting bishimwe tugumamura mara munywani wanje abe nanjye tinyonka bona ho mushijo ndijo ati mushijo go mazima nankoraje kandi nyine nano wanje mwene reba ngutukiterire ngeze ko kumugarira harayini bantu bo mugumamura mwarhanga naje kutugira imbabaza ntango watandikire wakirekejo nakumanya kandi atunire plan yewe mnyango Olivia no manya ko rukujwa egambo Loren hagumani hije tweyongera hetindi heyongera hetindi mwene shabo wishemwe Olivia ramsya haberere bawe nangwa no muziri wawe rero twendeye babare kumpaka tshako nyenda kuramutsa mushije wanje unatsugumuka naberere banje siyarankunda nategeka Schofield nyenda kuramutsa ho sisters and brothers Bone shonda zona nyenda kuramutsa ho beje ba Bishop Siwati especially to in a group mbageta together we succeed nimbaramutsa ba members ninda mutsa abantu bona kumanya Olivia abantu abargazi cyacho viga ndabona nabaramutsa mazima nimbendeza ubusinje na rukunde gumeho. Thank you so much Olivia kandi yebare niyo atambara nito mutwekeci twekasho bujurizi banabazenda bujurize n'uburundi mnonga ko kuba nugamba hizina rya Yesu no bano horoyo no kunda ahubwo cyo kuba nugamba n'ucumi ejo izina ryo kuba nugamba ho n'uburumanya mwene nono hura no kweza torukwendo heze konko vuko sahabwa akire tukanywa kitu tukubasa kumwikiriza ngo agumina mugamba ho na mugamba ho dutekwa kugira ito wakoma konka ukwikiriza Yesu akategeka amagaraga n'ikirunje mnonga kibonire nikirakunda kugira ngo ukore kuba wikiriza Yesu kutegeka amagaraga wano utambura umuntu nakureba ngo junurwe na wano uri umuntu nareba ngo inemirire yo junurwe mwene buri kimwe cyo kuba nokora cyona umuntu nareba ngo shuwari ukajuna mwene muretse tujunwe twikiriza Yesu ategeke byitu ibyo sigarate mu mwigeke program NDYAMUSIIMANTA kandi kinigreya sindikire message aho rihona tubase kusindikira ba mama bitu ningasho ba mothers bitu bwa message burunje buraba hendererizo bakurunji rero tubone kusimba Yesu mu program age reka tumereho natugaraka